Puang Allah Ta'ala sanggup untuk waliwi pak dimonrita. Ia kok maka semui tepat tamakanja malata. Puang Allah Ta'ala sanggup untuk waliwi pak dimonrita isalah iye. Baik atutungan linona maupun atutungan akhiratna. Jika karena degaga masari sisena tau makasingi tepat. Makanya untuk yuk bies salaiwi jama-jaman na naloma sempajang ye khusus tau matapa ini. Tau matapa ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Sinin na tau matapa ya kau yang mau birni sampanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir. Iru pungala ta'ala panca jiwilinoewe. Tania onrom marakda. Onrom marakda tamatu okopi suruga. Ia kokoni suruga mataru-taru dega pagangkana dega gacapana. Ia natu ampai pungalataan na surumi maki sapa iro suruga ro. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Akataiwi sapai angkatu nyamang upas sadia ngeki okosuri mundri akhirat. Akatana pungalatala suruga angkatu suruga upas sadia ngeki asuri mundri akatai sapai ro. Dena cocok ko dena akatai. Dena pada kolino tu ya kosogi mui ambo ya mode tu makaresu jadi to. Tapi ko suruga amo pandrita ambo eko makadaki jabana wasampajang ya pandrita mu ambo ku. Dena joco mesti di pemakate sapa nya mengukur akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Aja talupai witotota okoro akhirat minat dunia polokolino. Biasa tulis pahangnya kue kada aja malupai lino mude tanelino na suruh ki pungalatala malupai tania. Wala tansa nasibaka aja malupai totomu toto ko akhirat. Suruga ga neraka ga minat dunia polokolino ya karesoye polokolino ia ko toto tokolino pura napat tentu puangala taala amo talupai tette tadupa toto tasogi mo talupai makaresoye mo talupai sogi sogi toi ko toto tamimat toha.
Tapi toto tas suri mundri tu aja tak lupa iro. Iya ko makasimui bati tapoga okolino eme maka toto tamatu suri mundri suruga. Iko masalah ipangkau kang okolino toto tamatu suri mundri tanya suruga. Jajiro nak tiangi pungalata aja tak lupa toto tamatu okor suruga ga neraka ga. Poliok kolino ewe yakaresoi. Yana tumpe makada guruta iye lino ewe onrom makareso. Jadi kuang katau monrok kolino ena tia makareso makade guruta salon rongi. Okomi suruga wadi monro. Apa okom itu matu suruga dia itu makareso. Hidup pamani resoe. Kuang kaya kareso watu tokolino. Jadi lino onro makareso. Akaresoi linoe akaresoi toi aherae. Dena cocok makadalino mi bawa ya kareso na dina kareso aherae. Sigilingan na deto. Akaresoi aherae akareso ki okolino. Makadami pangulut ta'ali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ia ko makaresolino ki rapangi aleta makada melo ki tuo mananungang. Betungan na ia ko makaresolino ki dena magaga mapisau tawe ko purui. Paja pi puru napa paterusi. Apa melo mo ki tuo mananungang baja pa si. Makoro katana ro. Jadi kumakaresolino ki rapang yalita melo ki tu mandanungan puru ki apisau ki paja pasi puru baja pasi sangadi pasi melo mo ki tu mandanungan ko perkara dunia baka pungala taala iya ko waktu sempajang ni idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Ia ko yang obiren ni sempajangi betul ko bangi tahu mapamula Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Padan rewa ni meringar dari pungala ta'ala tasalaini al-bai'un. Albain itu sinin na jama-jama wadingi popoli dui. Jama-jama lino ya. Jadi pungala ta'ala makada kuk bangi tawe tasalaini jolo akaresulino ya. Pungala ta'ala api sauki jolo kolino ya. Tasalai jolo jama-jamangi wadingi popoli dui. Talau meringar rangoku pungala ta'ala. Jadi petunjuk na pungala ta'ala jadi kumakaresolino ki puru ki api sauki waktu sempajangi api sauki pungala ta'ala suruh ki dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun iye gau makwero betungan na tasale jolo jam-jaman linota wadingi popoli duit talo mas sempajang gau makwero lebih makasing reseseta benenge tajapui benengi tapahangi, benengi tisangi, lebih makasing daripada monroki. Amon monroki sapa dui miga tololonga kodega baraka na weringi pungala ta'ala na susah ini. Na susah ini. Miga dui. Dia tolo mas sempajang. Deni salai jama-jamangi, bangi tawe. Miga tonga dui pulolongan. Tapi kodega baraka na taruh pungala ta'ala koro na susah ini. Talap wajewe. Maculu-culu.
infeksi napi pertama doktoro maka doktoro wai tepok patu tepok tu ni ha iwaja apa kamu rodiku pasi pulung dewa sempajangan ngiru pasi pulung ngiru wajah pi doktoro lah iwaja doktoro yang paling sapar duit itepak topi aja ini masang ipat dia mangin akor dia ada baraka na taruh kalau pungal taala dia nak lebih makasih kota salai amo miga tasalai itu lebih makasih kota salai na pungal taala amo cek dek minta lolongan tapi kau na taruh baraka pungal taala gana iya tuh jadi teman nasalai miga peti sempajang angka baraka na taruh pun amo cek dek ni pa itu biasanya baraka tanya eganna tapi angkena akke gunana roga gairo ya baraka mau cede mau kita matukan nai baraka itu maliwasanya Abu Hurairah malai batu si dinasung kali Yesus ta'ala maliwasa lada kak maka nabita liwa pa ya pak dua ni ay dua ni maliwasa pinabita na Abu Hurairah pajam mate deganis na pau ya sangi maliwasa pia pun gawai maka nabitang katususu si mangkok bicu mamagi-magi napa barakai pungan ta'ala yero naganna inu tomaso milo doang nabita tanna podo napa baraka pungan ta'ala susu si mangkok bicu tapi riwat tu dia na panainu loko jolok mo kita wipung sigi ahlu supah 70 tau yopi pinumanang ijolo yoro 70 ero napa idi maka dia Abu Hurairah dia na katawa aku susu si mangkok bicu 70 tau yopi minungi mondri pidi hai tataki maliwasang ye okunia sa baraka turu Abu Hurairah lo mobi na pinung itaci di 70 to na pinung ang kamuba dia na capu inung Abu Hurairah iko si minung leleamusi na inungi na papisau inupi na inupi ganna katal kan masolada lagi ang kamu panasi sa 70 si di tau minung Nabi tepat capu Nabi tepat capuran 72 tahun minungi susu si mangkok bicu napak baraka pungan ta'ala matukan 72 tahun masuk mana ya biasa baraka lo mau cedek tapi matukan lah mapa masuk ya nakada lebih makasingi bendengi musalai jolo itu jama-jama linoewe kok bangi teh talau masempajang ni pura pasiki masempajang apa tepat teru baja pasi sangadi pasi ulepim pasi kan belum gitu menenung sini no masalah lebih kadire yemi ko akhira ijama maka datu si nabi maka datu si pengulu ta'ali wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda yaitu si ko akhira tapugahu akhirat tapugahu irapannya leta maka da melo ni jitu mati baja melo ni mati baja maka di guru takali sidin dengan almarhum ia komelo ki husu sempajata kurang-kurangi je 4 juta na paki soli kurang-kurangi akad tata kurang-kurangi rencana tanpa masempajang wat dihusu pikir saya kurang-kurangi anggap make meno aja mati we
Ya kuna dapi waktu sampajang melo aja mati apari ni aja tertundai. Mati gaman ni baja di nagana malah. Usuk ki sampajang. Kapakaroba pole Kufa asan na kampung Kufa pu Makkah. Malempu pakaroba Pak Biriyama. Mega tau mapalolok barang. Melo ijoka angka penumpan nak dapat cinrola kak tulung ngak pat cinrola kak aku karobata. Ya endre ni. Jala karobai nadapi pak ketelue. Ike biasa tolah. Nak kada iye masa horo hewe. Malempu Maka dia penumpangnya. Engkalala lese, ye lese macawe kumpas miganan renyarang. Kadai pak karobai denang kawolai. Biasa wolah, coba-coba gare. Naturusi penumpangnya. Maka mo jokana runtu nadapi wiringgala takko narampu ipat dan nai penumpangnya melo naunui pak karobai. Maka dari pak karobai lau tulung mana kami kak munu. Aja bana munu kak. Alabani karobaku lolo lisa malala pak lisu. Maka dari penumpangnya parampo kak iya. Lau uno jolo punan apa wala gagana. Maku bitu hiro. De na melo ikala parampo tatte melo pauno. Maka day pakkarobai pakui pale alenga kesempatan jolo mas sempaja duan rakang. Pura pak mas sempaja napa kak munu? Yo asem paja nu pale. Majin ne. Pekanja kijin na. Betul nama sempaja husuk sempajana. Apa maka dia patujuna maka dia katana pas pura kak mas sampajang matu mati nak jadi sampajaku pacapurang jadi nak katai lada degaga ni ngerasa gadi na pungan tala letu namo alhamdulillah degaga ayak ni ngerang mo kuluhan lalannya meneto tolimonro ni dadang apa dia namil rokok ko degaga ayak na baca maka dia parampu sijak ko de nami roko mongonlo dadang sijak ko we tako angka mana ayak mumpu ko tina dena palai roya ero dena palai tapi nasabak mumpu ilalang ngati na baca ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah. Niga pale uat diturungi atakku kunakan nai susah na milau tulu ria sangadina iya miwat di pale sangi susah na makro katane roya ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'ah. Iya bamiru ni ngerang angkana tuli naulan hiro gagairo naulan sijako. Takut mampu meniasi di pakanya rapute langsung basiro parampuero maku nanrea pialena maku pure mas sempajang pakarobai naitai parampue maku na nanrea pi nakada niga ki tuturungi kak mati iro pakanya rapute nah kada iya malaikat pengonron na ayak mu baca ilalas sempajang dewa apalai kega nak kada itu mu baca nak dewa apalai nak tapi mu baca na suruh kak pungalatala nonno untuk mewaiko dena apalai tapi karena husukna sempajanna yewaiko pungalatala iperingerangi si di ayat. Iya ya ayo kue surah An-Naml ayat 62 angka kami lumale pakai salama. Iya na baca pak kerubai na salama.
Dena palai tapi nasabak husuk na sampajanna gangkan na yaling ia masih kup ngenatala salama. Sini no masalah lebih kadere. Jijir nasa ko akhirat le pogau rapangnya le melo nikmati bahagia. Aja ni tunda-tunda. Sini no masalah lebih kadere. Naya tau maringerang ngeri amat yang ni. Dia nama lutak-lutak. Dia nama lutak-lutak. Bahkan riwat tu dia apa nama te. Tau kalipue tepat na mengakui maka ada pungan latah laban na sumpah. Lai pita memang ni onron menandung aku suruga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Naya tahu angkai bicara maka dah pungan Allah Ta'ala ni tu bawa ngiak lau sumpah. Digaga lainnya. Digawon rimil lau tulung. Digagawon rui mak dan nuang. Digagawon rimil lau. Pungan Allah Ta'ala bawa won rui. Napa ni mana nungang? Dia nak tapo-tapo, letuk mati na. Letuk menjelang kematiannya. Mana nungang? Ah, iya tu makwewe menjelang kematiannya dia pernah mati sebelum meninggalnya. Ipaturungan ni siagai egan na malaikat. Ni ke malaikat ipaturun. Untuk aga? Untuk raga-raga itu makwe. Allah takhafu wala tahzanu. Aja ji umumi tahu. Aja mananang. Apa itu kumeloy mati teh si garui tahu si bawa nanangi. Magi nami tahu napan na nola lalangi, napan na mati. Magi na mananang apa mega anu ripoji na salai. Mega malak dak newa si poji na salai iro na mananang. Ajo mi tahu, ajo mananang. Wa absiru bil jannati allati kuntum tadun. Angkan ramu ko suruga batuhe. Panya menyamang mater-teru deka capakna. Kehe, koi suruga on ramu. Lepitangi suruga. Riwat tude na panamati. Gangkan na risesena to makasingi tepat na makanjai. Amalakna. Dena segang-segang cak diuri amatian na bahkan alena mingin lau kot dimuni bawa nak. Alena milo joka tamasu apa naita surugana bawa nak. Gangkan na jempu icabu nyawana cak dio. Cuma pak dimunrin nami masih nyawana miti we matana. Sini no masalah malabih kadere. Mak janji pungan Allah Ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirat. Aja menendang kami kata Allah betul Allah bersama malaikatnya mencaji pelindung, mencaji waliwi pak dimunrimu. Puang Allah Ta'ala sanggup untuk waliwi pak dimunrita. Ia kok maka semui tepat tamakanja malata. Puang Allah Ta'ala sanggup untuk waliwi pak dimunrita isalah iye. Baik atutungan linona maupun atutungan akhiratna. Ikan kana degaga masari sisena tau makasingi tepat. Makanya untuk yubi salai wijama-jaman na nalo masempajang ni khusus tau matape ini. Tau matape. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Sinin na tau matape ya kau yang birni sempajangi mapamula Jumat
Tahu mata pak yobi. Tahu mata pak. Jadi aja muta herak ko mangupi te mas sempajang nang kade nalao. Tahu mata pak emi mayobi. Pak balu kajul lalo si tinro pak balu bale. Yobi pak balu bale kega lepang. Pak balu bale. Iya yobi lepang. Pak balu kaju tanya tu ya yobi. Pak balu bale mi. Lepak ko pak balu bale. Terunanya. Maka sisa kok bangi tahu yang dipanggil yobi tahu matapa itu matapa wah yobi ka mas sempajang. Itu dia matapa ternyata yobi iko minje yobi. Tahu matapa mi yobi. Ternyata ya. Jadi dia nalau pak dia merasa yobi. Nah, makanya sinina tuh ya menenang kalau mas sempajang tahu yobi maneng tahu mengaku matapa. Ini mana kita matapa maneng iya lah tu nak kada pungalah ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yemi terwaki ini masih yemi loy mas sempajang yemi merasa terpanggil yemi tu tahu matapa risisena pungalah ta'ala. Yemi tu tahu matapa risisena pungalah ta'ala. Sini no masalah malabih engkau dari. Ia tahu makasingi tepak na. As-surimun rimatu. Mancaji witausugi talangga-langga. Agak butina. Sekecil-kecil iman. Si bicu-bicu na tepak na te yang penting kalipumui. Kalipui. Pangkatu tutuk pak kita mata bato tepak tapi dia nak kalipu magai timun na makada matepak tapi pangkau kan na de amo bicu mi tepak ko kalipu mui surugana matu ke 10 pitap paluan na linoy dia nak culi-culi pungalah ta'ala si bicu-bicu na tepak datai ko kalipu mui surugana ke 10 pitap paluan na lino si ditaur sini no masalah malabih oleh karena itu ia usaha untuk pakasingi tepai nak patok-patokan nabita setiap si runtuk sahabatna agana sanabita jaddidu imanakum pada pakabaru manang itepekmu tuh pada pakabaru itepekmu qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah itanayu nabita surah ta'ala pekko batewe pakabarui tepe pekko batewe pakabarui tepe ibalin ko nabita makan nabita aktsiru min qauli la ilaha illallah ipamega-megai bicarai la ilaha illallah ipamega-megai bicara ia kode tu bicara ing kalingai degaga asompas sangadinna pungalah ta'ala ibicarai degaga mapancaji saginna pungalah ta'ala piaraki pungalah ta'ala mareki dalle ibicarai agama ya kodele bicarai yang kalingai tahu mak bicara agama itu cara untuk pakabaru tepe ipamigai bicarai ikodele bicarai ipamigai mengkalingai ipamigai si pulung-pulung untuk bicara-bicara agama iya tu cara untuk pakabaru tepe ia kotoli pakabaru tepe melemak pakasiwengi ipogau melemak pakasiwengi ipogau nareko toli pakabaru tepe oleh karena itu usaha tim armada safari berjamaah
menuntun kita, membawa kita untuk tulis bicara agama gangkana tuli pakabaru tappe silengengi koto pura maringkalinga-linga bicara agama na iya ko disisa. Ini kimi tebutin apa? Iya ko pole ki masapari puri ki maringkalinga-linga bicara agama tu melemak-lemak pasurona pungalatali pogau. Melemak-lemak sampajangi melemak-lemak mengaji nari ko pura ki maringkalinga. Tapi teperhatikan tahu de enang kanamelo maringkalinga bicara agama menyamangi nasa di manginrek kalukui nama sampajangi. Sini nama masalah. Oleh karena itu syukur meraja di sisi Allah Ta'ala, maka termasuk di dalam tim berjamaah dakwah dengan berjamaah, insya Allah menjadi asbab hidayah seluruh alam lulungan mana pada kupak goloe ke-11 macule mana bahkan amor itu macule moga landa mit itu macule tapi tama kilala tim insyaallah pakala ki lolong mana ki hadiah tapi ku manci panonton mi golo mati nikan lagi sini rumah oleh karena membagi-bagi pada amin ya rabbal alamin. Saya demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.